investment ngela nkwar moto bal kam yolo nim te pay moto kiyanma ta mazon yala son link dash 5 wejira la yefa pour la nan ka sidi lui dollar la zo el investment ni nan te bo moto nim da te promotion wejira de ko te kwar la moto nim ya kala kwar de pass ma ti kwata ka ta service tra dunguna free $3 sochi andala 11,000 de sa 5 million la de ko ñu ko sole tenta la tv kala pa shinkafa ajango den ka bora Allo, yimna ti je ga jene. Masanyama, logron duwe ma chaptu da shari'a. Zanga ta mata ta moto ma ku kan yim malgan ta maso le waljira ma za inga. Shi je ba son ku sharma. Zan lorna ta pama. Ka ko moto ma fa gugu. Yi wannan bora da ha. To mamma mandane, mbor nan baraka suite bara. An gyar ka la ko moto ma zan chatiti. Garka ti can. Wai dun wa mare mu. De ma logre. amidin fara so kam mun yusul sol ning motola kamnati santé service limtra de so te garo nu bona fitanim zaha mbona diles zaha ni ba kamnati degi illa yo she nyan rana bad aku ko social din channel sa na regula lima anu dirgo investment ben mane ala ko nyan rana bad nan ka la ma sha poloma son link yar ben mane bi se ko za jin mane nan la zo son poalon antola nyale zagbe traffic alaji musa motos manaf be stadium yalon on kwarla moto no ngoma ankara Polotibera Spinters, opposite Nungwa Police Station. Madina, Zongo Junction, Tlambe Nmane. Be Able Kuma Kef, Chelba, Buentangal Meden Payango.